tunezerewe Imana ikomeje kuturinda, ikomeje kutugirira neza no muri ibi bihe. Yo niyo kwizerwa, nihindukana n'ibihe, ituye hakurya y'ibihe, itegeka ibihe, ntakiyitungura. Yo yitwa Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo yitwa Uhoraho, Uwiteka. Aya ni amazina yigaragaza nk'Imana itategekwa n'ibihe cyangwa idatwarwa n'ibihe bidutwara. Intebe yayo n'igihungabana, nubwo ibintu byahungabana ihora ari Imana. Yesu nashimwe, haleluya. Nezerewe Imana muri iki gitondo ngiye kubasangiza ijambo riri ku mutima wanjye. Ndashaka kuvuga ku ibanga cyangwa ku bwiru bw'umuraba. Hari umuntu uri bwibaze si amagambo nkunze kubwiriza, ariko ndashaka kuvuga ibanga cyangwa ubwiru bwihishe mu muraba. Umuraba ni imbaraga zishobora kunyeganyeza uwo ari we wese, zahungabanya, zikura umutima. Ku wa kane umukozi w'Imana Fred yigishije kuri iri jambo, iravuga ngo Imana itabarira mu muyaga, ariko ndashaka kuvuga ku muraba, ubwiru cyangwa ibanga rihishe mu muraba. Mureke nsome ibyanditswe. Marko 4:35 ndageza ku murongo wa 40. Byanditswe biravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, nubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka, utuze. Inyanja iratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Nimurizera. Amen. Niki kibateye ubwoba? Nimurizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kuvuga ku muraba. Ndashaka kuvuga ku bwiru buri mu muraba. Bakundwa, wongere unyumve. Nshaka kuganira n'umuntu muri iki gitondo. Munyemerere nsenge hanyuma tujyane. Data ndagushimiye, Data ndaguhimbaje. Iri ni ijambo washyize ku mutima wanjye. Ndasengera unkurikira wese aka kanya, wongere ukore ku buzima bwe, uvugane nawe. Abacitse intege ubahembuze umwuka wawe, kandi ikiganza cyawe cyiza cyongere kibafateho, ubasubizemo intege nk'uko wabikoreye Daniel igihe yumvaga ijwi ryawe agacika intege, akikubita hasi ukamukoraho agasubirana imbaraga, agahaguruka akema. Data niko nsengeye unkurikira wese kuri uyu murongo, kugira ngo yongere gukorwaho nawe, ahagurutswe nawe, akomezwe nawe, amaso ye areba imbere aho umushaka, kandi icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimiye kujya wumva gusenga. Ndasenze ngo abarwayi bankurikira muri aka kanya bakoreho, bakize, imboho uzibohore, abarusha baruhure, abacitse intege basubizwe mu intege nsha. Kandi mwami tuze gusoza iki
aya materaniro ari ku murongo, izina ryawe rikomeza gushirwa hejuru mu izina rya Yesu. Ndahagarika imikorere yose y'umwanzi aho banyumva hose, aho ijwi ryanjye rigarukira. Ndategeka imikorere y'umwijima irangaza y'ibijambo, ndayitegeka kutabona umwanya aka kanya. Ndatangaza kubaho kwawe no gukora kwawe gukomeye, icyubahiro n'amashimwe bikugarukire. Urakoze Data, urakoze Mwuka w'Imana, nguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu ndasenze. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ndasaba abashoboye batanga link ya YouTube, abashoboye kudukurikira kugira ngo tubane muri aya materaniro babibashishwe kubana natwe. Hallelujah, hallelujah. Nari maze gusoma ijambo ry'Imana, ndasaba kugira ngo tugerageze guhana link n'abandi batari kumwe natwe bashobore kuyibona, bari kuri free conference call bashobore kuhana abandi bashobora kudukurikira kuri YouTube badukurikire. Imana Isirayeli ibamera umugisha mwinshi mwese. Hallelujah, hallelujah. Ndashima Imana, turi kumwe n'abantu bari ku buhanga bw'ibyuma babikora neza hano. Imana yakishimwe cyane. Reka nsubire kuri uyu murongo ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Bwira umuntu ngo twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Ndashaka kuvuga uru rugendo rujya hakurya, hakurya y'iyo mibereho ucamo, hakurya y'ayo mateka, hakurya y'ubwo buzima hari urugendo. Kandi hagati yo hakuno no hakurya uru rugendo rubamwe imiraba. Sinzi bamvugana n'umuntu nkurikira. Hakuno hari amateka ashaririye, hakuno hari buzima bumenyerewe, hakuno hari ibintu umuntu ageramo akamenyera. Hari igihe umuntu aca mu bibazo akagera ahantu abimenyera akabyita ibye. Ariko kuva hakuno ujya hakurya, bene data, hari urugendo rurimo imiraba. Kugira ngo umuntu agende hakurya atari hakurya y'ibibazo hari umunezero, hakurya y'indwara hari ugukira, hakurya y'ubukene hari ugutungishwa n'Imana, hakurya y'intambara hari amahoro, hakurya hari ibindi biriyo ukeneye kwinjiramo. Bene data, turi mu rugendo. Kuva uva mu nda ya mama watangiye urugendo, kandi urugendo hagati yo kugera aho ugana muri destiny hajya habaho imiraba. Ndashaka kuvuga ubwiru buba mu miraba iri hagati ya hakuno na hakurya. Sinzi bahari umuntu nkurikira muri iki gitondo. Hari imiraba iba muri iyi nzira ikwinjiza aho Data ashaka. Iyi miraba nitinya ko ufite amavuta, iyi miraba nitinya ko wavutse ubwa kabiri, iyi miraba nango yanatinye intumwa 12 ziri mu bwato, ziri kumwe n'umwami w'abami uri mu bwato, nango zagutinya. Oh hallelujah. Iyi miraba, natekereje kuri iyi miraba. Bibiliya ivuga ngo bajya mu bwato yarahozemo, kandi ubwo hari amato menshi. Nuko bakikubita mu bwato gutya, ishuheri n'umuyaga biza bibasatira, birabakubita mu bwato. Ntibyatinya Yesu, ntibyatinya ibyo Imana yari yaravuze kuri Petero, ntibyatinya ibyo Imana yari yaravuze kuri Yohana. Muri ubu bwato bwari buhetse abagabo bari bameze nka sheke zaba miliyari zanditswe na nyiri ijambo ku buzima bwabo. Aba bagabo bari bahetse amasezerano aremereye akomeye ateye ubwoba, ariko ishuheri n'umuraba ntibyigeze bitinya ibyicaye mu bwato. Sinzi bamvugana n'umuntu nkurikira muri iki gitondo. Bakundwa bene data, ndashaka kunkurikira neza.
muri uru bwato nango hari hicaye abantu basanzwe, harimo intumwa 12 za Kristo Yesu yitoranyirije. Bamwe bari bicaye muri ubu bwato harimo abagabo 3 bitwa Boarnega. Bibiri ivuga ngo n'abana b'inkuba, nubwo hari hicayemo abana b'inkuba, umuyaga n'ishuheri ntibyabatinye. Hari umuntu uherutse kubaza ngo uyu mwaka dutangira, pastor yaravuze ngo n'umwaka w'imbaraga z'indengakamere ukingura imiryango. Aravuga ngo se ko dukingiwe, izo mbaraga z'indengakamere zikingura imiryango nibi zikora? Nenda kubwira ngo muri ubu bwato, muri ubu bwato hari hicayemo Boarnega. Muri ubu bwato hari hicayemo intare y'umuryango wa Yuda. Muri ubu bwato hari hicayemo Jambo waremye isi n'ijuru. Ariko ishuheri n'umuyaga nango byatinye ibyo bintu, abo bantu bari bicaye muri ubu bwato. Bene data, guhura n'intambara ntibisobanura yuko nta sezerano rikuriho. Guca mu bikomeye ntibivuga ko Imana yakuvuyeho. Kuba byagukomeranye ntibisobanura ko Imana yafashe konje ku byawe. Likata mayande rebrede bagazota rambra zote kele balabala bagazende. Hari hicaye abantu badasanzwe mu bwato. Ndetse urugendo rwari urugendo rw'umugambi w'Imana. Hari ubwami bwa Satani bwagomba gusenyuka hakurya. Hari icyubahiro cy'Imana cyagomba kuboneka mu gihugu cy'Abagadalene. Hari izina ry'Imana ryagomba gushyirwa hejuru mu gihugu cy'Abagadalene. Hari isezerano ry'Imana ryagomba gusohora mu gihugu cy'Abagadalene. Ariko hagati yo hakuno no hakurya hari miraba, hari ishuheri isanganira isezerano. Reka nkubwire aya magambo nshuti, umva nkubwire aya magambo. Banza unyumve wa mugore, wa mugabo, wa musore, wa mukobwa, mwene data unkurikiye cyangwa uzankurikira nyuma y'uyu munsi. Nashaka kwibutsa ngo uru rwandiko Imana avuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ndetse nagushiriyeho cyangwa naragusinyiyeho cyangwa naremeje ku buzima cyangwa naranditse neraho kashe ku buzima bwe yuko ngushiriye hejuru. Nangwa Imana yagumenye kugira ngo ikugire imbata, ikuhoze mu bwato, ikutumirwa n'ubwato, ahubwo yagushiriyeho kuba hejuru y'inyanja, hejuru y'ubutware n'ibifite ubushobozi, kugira ngo usenye, wubike kandi wongere wubake, unatera imbuto. Ariko hari umuntu waba unkurikira muri iki gitondo, hamwe n'ayo masezerano akomeye ari ku buzima bwe, nenda kukubwira ngo unege amatwi neza. Buri sheke yose yanditswe, narabivuze mu minsi ishize, igira ibintu 3 cyangwa 4 bigize. Icyambere igirwa n'umuntu nyiri iyo sheke wanditswe akarahara hepfo, bavuga ngo ni sheke, bakandikaho amazina ya kanaka. Na uri sheke y'Uwiteka Imana nyiri ngabo, Elohim muremyi w'isi n'ijuru, li sheke ye lekata bayanda mambra zota bayande lelebrede bagazota. Icyambere gihesha sheke agaciro n'umuntu wayanditse. Credibility ya nyiri sheke ituma sheke igira agaciro. Icya kabiri ni amatariki ashyirwa kuri iyo sheke aguhesha kuretira. Icya gatatu ni amafaranga yanditswe muri sheke. Ndabona benshi bankurikira mumeze nka sheke vierge Imana ishaka kumanuramo ubutunzi bwe ku buzima bwanyu. Umva nkubwire, kugira sheke yarategekeye kuzaretirwa, kuzakora retrait muri banke ku tariki ya 5 y'ukwezi kwa 10, tukaba turi mu kwezi kwa 9. Iyo sheke bifite agaciro kose, gusa kubera ko itariki yo kwishyira kuri banki itaragera, wayitiranya n'urupapuro rusanzwe. Oh no.
agaciro k'isheke kagaragara itariki yo kwishyira muri banki igeze. Iyo wayitanze bakayisoma bakareba credit ubushobozi bw'uwayisinye n'ubutunzi afite, bakabona kashe ye, bakareba signature ye, bakareba itariki yanditswemo, bagatangira bagafungura kofre bavanamo imirundo y'amafaranga. Uhita umenya itandukaniro ry'agapapuro n'ubutunzi agapapuro kari gahetse. Hari abantu bankurikira bameze nk'abahetse ubutunzi bukomeye, ariko iyo babona nk'abantu basanzwe. Ikibazo niyo mpamvu inshuti, ntukagerageze kwigereranya n'abantu cyangwa ntukagire ishyari. Muri iyi si abantu ntibareshya. Ndakubwira impamvu nkeya zituma abantu batareshya. Hari umuntu wabunkurikira. Impamvu ya mbere ituma abantu batareshya ni ubuntu bw'Imana bubariho. Ni ubuntu. Bwira umuntu ngo ni ubuntu. Ni ubuntu gusa. Paul avuze ngo ubuntu bw'Imana nahawe butuma nkora ibiruta iby'abandi. Ntukagire ishyari. Ubuntu bw'Imana bwagushoboza gukora ibiruta iby'abandi. Icya kabiri cyagufasha kutagira ishyari muri ubuzima nuko ibihe bigwirira bose. Nango wanyumvishije. Ntukagirira ishyari Penina ku gihe cya Ana kiragera. Lombra zota makata. Ni ikibazo cy'igihe. Itariki ya retre ya sheki itaragera ugira ngo abantu barasanzwe. Wakwita umuntu ingumba kubera ko itariki itaragera. Wakwita umuntu umukene kubera ko itariki itaragera. Wakwita umuntu icyo ushaka kumwita cyose, kuko ibihe bigwirira bose. Impamvu ya gatatu yatuma abantu basumbana kuri iyi si, igihe cyatuma usumba abandi cyangwa abantu bagusumba. Cya gatatu ni umurage. Ndashima Imana yuko umuntu wese wakiriye Kristo afite umurage, ari umuraganwa na Kristo. Iba utigeze ugira umurage wanyu, ntacyo so yakuraze, ntacyo sogokuru yaraza abiwanyu, nta sambu n'amazu na ariko turabaraganwa na Kristo. Leka toza handa babazende. Impamvu ya kane ishobora gutuma umuntu aruta abandi ni gukunda gukiranuka. Ndagutumira mu muryango w'abakunda gukiranuka. Sinzi ba hari umuntu unyumva. Ngo haye ikaze mu muryango w'abakunda gukiranuka. Ariko ndibaza hari abantu bari kunkurikira byibuze nibagiye gushira. Hari abantu bari kunkurikira, mene yawe yakamfashije. Ngo haye ikaze mukundwa kuza mu muryango w'abakunda gukiranuka. Umva uko ibyanditswe bimbwira, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Leka tozahanda Abahebrayo igice cya mbere umurongo wa 9. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishimika kurutisha bagenzi bawe. Impamvu ya kane ituma abantu batareshya, hari abantu bakunda gukiranuka. Ngo haye ikaze mu muryango w'abakunda gukiranuka. Baba bikiwe itariki yo gushyirwa hejuru no kurutishwa abandi. Impamvu ya nyuma ni ubushobozi. Ugomba gutoza ubuzima bwe kugira ubushobozi. Ubushobozi mu buvuzi, ubushobozi mu ikoranabuhanga, ubushobozi mu gusenga, ubushobozi mu gusoma ijambo ry'Imana, ubushobozi. Fata itarano wahawe, wicuruze kugeza igihe ugirira ubushobozi. Bibiliya ivuga ngo aha bamwe itarano 5, abandi muha 2, abandi muha 1, uko umuntu wese agize gute. Vuga ngo uko umuntu wese agize gute, jya unyurwa n'ibyo ufite, ujye ucuruza ibyo ufite, kuko ibyo Imana yaguhaye bingana n'ubushobozi ufite.
lambra zota makata balaba gazende. Reka ngaruka inyuma. Ntukagira ishyari. Uyu munsi navuraga indwara yitwa ishyari. Impamvu ya mbere kurinda kugira ishyari nuko kuruta ashobora kurutisha ubuntu bw'Imana, kandi Imana ibutangana ngo yimana. Mpfa kuyikora ku mutima gusa ikaburekura. Impamvu ya kabiri navuze ngo ibihe bigwirira uwo ari we wese. Umubwiriza 3. Impamvu ya 4, abankurikira ndashaka ko gukira icyaha cyitwa ishyari ridafite impamvu. Impamvu ya 3 navuze ibihe bigwirira bose. Icya 4 navuze kubera gukunda gukiranuka ukanga ibyaha. Iya 5 navuze ngo nuku kunyurwa n'ubushobozi wahawe ugakoresha itarano yawe neza. Hari umuntu wabunkurikira? None hagati yo hakuno no hagati yo hakurya, iyo umuntu ari hagati aho bashobora kumwibesha bakamwita amazina atariyo. Hari igihe bavuga ngo hari kanaka yananiwe, byamuyobeye. Nango byigeze bimuyobera, ahubwo ni igihe. No. Hari igihe ubuntu bukuriho bugaragara. Hari igihe igikundiro kikuriho kigaragara. Hari igihe cyo guhishwa ibumutayo, ariko hari n'igihe cyo gushirwa hanze. Ariko ndavugana n'abankurikira. None cyakuvuga kubwiru. Ubwiru buri mu muyaga n'ishuweri. Cyangwa buri mu miraba. Nta muntu ujya guhindura igihugu cy'Abagadalene atarahura n'umuraba. Kuko iyo udatsinze umuraba ni watsinda igihugu. Abanyemparaga bari mu gihugu cy'Abagadalene, pardon. Iyo utabashije gutsinda umuraba wo mu nyanja, ni wahindura umusozi w'Abagadalene ngo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ndavugana n'umuntu unyumva. Impamvu ya 2, nanga umuraba uzuhiga wowe, uzuhiga icyo uhetse. No. Nanga umuraba washakaga ubwato, umuraba washakaga bari mu bwato. Ndakubwira iki ngiki. Wowe ubasha guhungabana, ariko icyo Imana yashyize muri we nango kizigera gihungabana kugeza igihe uzakirukira. No. Nanga umuraba wanyeganyeza isezerano, ariko ushobora kunyeganyeza uhetse isezerano. Igitangaza. Ndavugana n'umuntu unyumva. Ntugatinye umuraba, ahubwo ujye ukomera mu kwizera, kubera ko Imana ariyo kwizera irinda ibyo yagushizemo. No. Nangwa inyandiko z'Imana zitwarwa n'umuyaga, nangwa isezerano ry'Imana ritwarwa n'umuyaga, ariko umubiri wawe wahungabanwa n'umuraba, ariko isezerano ry'Imana rikaguma rihagaze. Nubwo Yosefu yaguye mu mwobo, ariko isezerano rya Yosefu ryari rigihagaze. Umuba we wari utarakwikubita hasi, nubwo yagiye hariya hasi. Lokatos handa mambra zota baba zende. Ariko ndavugana n'umuntu. Umva ikinyoma basimu babeshya bera. Barakubwira ngo ubwo byanyu wanyeganyeje ibyawe byanyeganyeze. Oya, birarinzwe. Bibiri kambwira ngo mu buryo bw'isezerano tujyananye na Kristo, buryo bwa data mu mwuka. Ariko mu buryo fizike turarege no mihanda, dukora accident mu mihanda ya Kigali. Ariko mu buryo bw'umwuka twicaranye na Kristo buryo bwa data. Ariko hari umuntu wabunyumva. Lambra zota mahanda. Likatabala balaba gazende. Rimbro zahanda baba zende. Umva nkubwire inshuti yanjye. Satani afite ubushobozi bwahungabanya ibigaragara, ariko haraho adahungabana. Hakurya ya realite najya ashobora kuhahungabanya, ariko yahungabanya amarangamutima yawe, yahungabanya ibitekerezo byawe, yanahungabanya imodoka ugendamo, yateza ndetse n'umushiti mu nzu uraramo. Ariko hari icyo adabasha kuhungabanya, ni wowe wagihungabanya wenyine. Ni abadayimoni, ni abarozi, ni mizimu yabasha guhungabanya icyo Imana yavuze ku buzima bwawe.
Niyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo iyo batware b'iki gihe babimenya, niba barahemuye umwami, kuko bahemuye umubiri wavuye mu nda ya Mariya, ariko nango bari bazi ubumana bwari buri muri Kristo ntibwigeze bubandwa, ahubwo umubiri wavuye mu nda ya Bikira Mariya ye warabanzwe. Isezerano ry'Imana kuri we nango ryigeze ribambwa, ahubwo umubiri wagomba kuba igitambo wagiye. Niyo mpamvu Paulo avuga iyo abatware b'iki gihe babimenya, niba barahemuye umwami w'icyubahiro. Kubera ko hari ikidahungabana, hari ikidatwarwa n'umuyaga. Leketele mbrazota mahanda. Hari umuntu Kristo ndiyo kuvugana nawe. Noneho umuyaga niki? Umuyaga n'imbaraga zinyeganyeza kugira ngo ibiri imbere bibashe gusohoka. Iyo utarahura n'imiraba ntushobora kubyara. N'umugore ugiye kujya kubyara ajya mu bise. Igihe cyose ubona imiraba, nubona imiraba ku rusengero, umenye ngo urusengero rava mu rwego rujya mu rundi. Nubona imiraba ku buzima bwawe, umenye ngo ndava mu rwego njya mu rundi. Nubona abazimu bahagurutse, umenye ngo hari irindi rembo rishya rikingutse. Bene data, ndashaka wagira umuntu ufunguka amaso y'umwuka ngo anyumve. Yesu bamutwara inyabihanga, ubuzima bwakomeje kuba busanzwe. Igihe kigeze igihe cya saa 7 byari bisanzwe, saa 8 byari bisanzwe, ku isaha ya 9 habubwira kabiri isi hinda umushitsi. Igihe umushitsi watangiye umwenda wari ukingiriza hera waratabutsemo kabiri, ibituro bitangira gukinguka, n'isi y'umwijima yakira umwami w'icyubahiro, na Satani ahura n'ikibazo. Nubona ibintu bitangiye kunyeganyega, abera bafite ubwenge icyo gihe barahagarara bategereje igitondo kigiye kuza. Lambra zota. Ariko ndavugana n'abarokore, ndumva mvuga amagambo aremereye kandi y'ubwiru. Shuti yanjye, hari iyihe miraba igeze ku buzima bwawe? Ni iyihe miraba yagukuye umutima? Nenda kubwira ngo umuraba ni igiseke gufasha kubyara. Kubera ko umwami w'igihugu cy'Abagadalena atarahaguruka, ntashobora gutsindwa. Icyo akora agutangira mu nzira. Iyo watsindiwe mu nzira ntiwakwinjirana ubutsinzi. Ariko ndavugana n'abanyumva. Hari umuntu nkurikira nyumva neza. Muri Yoshuweli niho yacecekeye. Muri Yoshuweli niho imbaraga zabo zafatiwe miri. Ageze hakurya ntiyagiye gushakisha uwari waraziritswe mu bituro, ahubwo ibyo imbohe zari zarafashwe zarizanye. Bene data, turaza kwinjira mu gihugu cy'amasezerano, ibintu byizana, amafaranga aziza. Ko tubizi ngo nitugera hakurya hari ibintu bizizana tutazajya gushaka. Oh no, sinziba hari umuntu mvugana nawe. Nibazaga ikintu nenda kubwiriza, ariko ayo magambo yanjemo. Nango Yesu yagiye mu bituro byo mu gihugu cy'Abagadalena gushaka umuntu wari uzirikiyeyo. Kubera ko wari mu nyanja, wahagurutse wari waramufatiye mu bituro, yafatiwe mu nyanja. Bageze mu nkombe, ibyo yafashe byizeye kwikubita ku birenge by'umwami. Hari ibintu biri buze kukwikubita ku birenge. Limbragada bahanda leketele balabalaba gazende. Ndashaka kuvuga, ndabona ubukwe bwe buza kukwikubita imbere. Ndabona ibirori biza amahema yawe. Ndabona icyubahiro kiza kigushakisha. Ndabona promosi gushaka. Ndabona ubuhamya bugukurikirana. Ndabona ibyananiranye bigusanga. Ndabona amaviza y'ibihugu agusanga. Iyo wabashije guhagarara mu muraba, nta kintu gihagarara hakurya. Ariko ndavugana n'umuntu muri iki gitondo. Igihugu cy'Abagadalena cyari kiziko cyabirangije, ariko mu bwato hari hahetse abagabo.
hari mu mwami uri kumwe n'abagabo yasize. Ubwami bwo mwijima mu gihugu cy'Abagaladaleni barabibona, baza babasanganiye ngo babarohe mu nyanja. Nenda kubwira ngo nakiri bukurohe keretse we n'uyivana mu bwato ukabwikubita mu nyanja. Hari abantu bikura mu bwato bakijugunya mu nyanja kubera ubwoba, ariko we nanguri bubuvemo. Ntukave mu bwato. Ariko ndavugana n'abantu, ndagusaba mwene data, ntukave mu bwato. Komeza wicare mu bwato nubwo nta materaniro ahari. Kubera ko mu bwato Yesu aburimo, nubwo atavuga, nubwo asa nk'usinziriye aburimo. No. Yesu aracyaburimo, yiseguye yerekeye ivura burimo. Ntukave mu bwato, nubusohokamo ibyawe birarangira. Nugira ubwoba bw'ishuweri y'amagambo. Ntukagira ubwoba yuko basabye itorero. Ntugatinye ibyo barivugaho. Uva kubuzi ko ibyo urimo bitavanzavanga. Uva kubuzi neza ko uri mu bwato bw'abakunda gukiranuka. Uva kubuzi neza ko uri mu bwato bw'abatinya Imana. Uva kubuzi neza ko uri mu bwato butari bw'abahanuzi b'ibinyoma. Ukaba ubizi neza ko uri mu bwato bw'abakiranutsi. Ukaba uzi neza ko ubwato Yesu abwicayemo. Nuwumva amagambo, nunyeganyege, nugira ubwoba, icara mu bwato, kuko nugera hakurya ibyari bifatiwe bizakwikubita imbere. Ihangane, tuza, tegereza, hagarara, kubera ko nugera hakurya. Hakuno harabeshana, kandi Imana ishaka kukujyana hakurya. Yarabikoze i Yerusalemu, baratatana. Hari umugabo witwa Stefano yatangaga ibyo kurya i Yerusalemu, ariko maze yagiye hakurya, ageze i Samariya, ibimuga biraza biragenda, abadayimoni batangira kuva mu bantu. Atangira kubona lift ya mwuka wera. Hari abantu bari butangire kubona lift ya mwuka wera. Hari abantu bari butangire gukoreshwa n'Imana hakurya. Ariko ndavugana n'abantu banyumva. Likatabarabagazende. Ndumva mfashijwe cyane, muze kunyihanganira. Hakurya. Bwira umuntu ngo hakurya. Umuraba ni ibanga gusa, n'ubwiru. Nutangira kubona ujye umenya ngo ndi hafi. Nutangira kubona usoka muri zone comfort, muri comfort zone, muri zone ufitemo comfort. Nutangira kubona ibintu bitangiye guhungabana, menya ngo ndi hafi yo kugera hakurya. Ndi hafi yo kugera hakurya. Ndi hafi yo kugera hakurya. Nutangira kubona ibintu bisa nkaho byibanabana ukuntu, uri hafi yo kugera hakurya. Uri hafi yo kubona ubutsinzi. Haleluya. Uyu muraba ni ikigeragezo cyo kwizera k'umuntu. Reka numva inama Paulo yanditse. Lembra zota. Pardon, Yakobo wanditse mu cya mbere umurongo wa 2 n'ukujya kwa 4. Aravuga ngo bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugurwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Uyu murongo uranangaza. Mwumva ibintu by'igiciro. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo. Nubona umuraba utangiye kukubita hirya no hino, aya na mayobera matagatifu. Bwira umuntu ngo ni ibyishimo. Mumenye ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Likatabayanda. Ariko mureke kwihangana gusohoza imirimo yako. Mubone gutungana rwose mushitse, mutabuzeho na gato. Ahantu haragora. Ubwato bukakujyana gutyo ukabona ugiye kubanza kujya mu mazi, wagaruka amazi akaba yakukubise ku mutwe. Ukibaza ariko uyu mwami turi kumwe koko?
gutya zigatangira kuzamuka. Yakobo arandika ngo n'iby'ibyishimo rwose, n'iby'ibyishimo rwose. Nutangira kubona ubwato bukubita hirya no hino, Yakobo aravuga ngo n'iby'ibyishimo rwose. No. Kubera ko umubyeyi yageze amarana amezi 9 inda, iyo ageze mu kwa 9 atakibona position yo kuryama, atashobora kuryama iburyo ngo aryamire akaboko k'iburyo cyangwa aryama muri position zitabaho, adafite aho ashirinda. Iyo bitangiye gukakara gutyo, igihe cyo kwitangaza cye kiba cyegereje. None iyo ibintu bitangiye kwivuyanga mu nda, ibise bitangiye kumufasha, abagore b'abanyabwenge baravuga ngo birababaza ariko bikagira gute, bikihutisha. Ibi turimo birababaza ariko biraza kwihutisha ibintu. Birababaza ariko bikihutisha. No. N'iby'ibyishimo rwose, n'ugugwa gitumo n'ibise n'imiraba. Imiraba n'ibise by'ibitangaza. Iyo hatabaho imiraba mu Bisirayeli, Dawudi ntabwo yajya kugendana mu ruhanga rwa Goliyati mu ntoki. Ntabwo mwanyumvishe barokore. Ugira ngo Goliyati ntabwo yari umuraba wabo iminsi 40 zibwami. Ntabwo munyumvishije. Ntukajye utangwa n'imiraba. Imiraba n'ubwiru. No. Ariko ndabura mene y'umuntu cyangwa mvuga amayobera matagatifu. Ndavuga ngo ndibaza iba mvuga amayobera. Hari umuntu uri kunyumva muri iki gitondo, ugira ngo Goliyati yari umuntu, yari umuraba kuri Isirayeli. Ariko muri uyu muraba harimo indirimbo yari itararirimbwa muri Isirayeli. Sawuli yishe inzovu 1000, ariko Dawudi yishe inzovu. Inzovu zavuye ni resulta y'imiraba. Nibyo atakoze barabimwitiriye. Hakurya nshuti, nibyo utazakora bazabikwitirira. Ibyiza utazageraho bazabikwitirira iyo wageze hakurya. No. Ariko ndavugana n'abanyumva. Bakundwa bene data, hari umuntu waba unyumva muri aka kanya. Hakurya bakundwa, hari ibintu iyo abashe guhagara mu muraba. Yakobo aravuga ngo ni by'igiciro. Kandi igitangaza, Paul yandikira Abakorindo ba mbere ibice 10:13, aravuga ngo Imana nijya yemera guteza ibigeragezo birenze ibyo ubasha kwihanganira, cyangwa birenze ubushobozi bwawe. Ibyo amakosa Imana, iyo miraba iyo turimo, Imana izi ko tubasha kuyihanganira, ko tushoboye kuresista. Ibyo biri mu rugo rwa Imana irabizi kubasha kubyihanganira. Iyo birengeje imbaraga z'Imana isuku ubuntu. Ariko nijya yemera ko biza birenze imbaraga zawe. Nutake cyane, niwihebe cyane, nubire kure cyane, ahubwo uhagarare wishimire ko wenda kwambuka. Ibyo bibazo ntabwo byaje kukwicisha, ahubwo biragucura mu gikoresho gikwiriye mu gihe gikwiriye. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi ujye uzirikana yuko ikikurimo kidahungabana, kihagije gutanga inzira hatari inzira. Icyo yavuze kuba kibonera inzira zituma uba. Ntabwo wanyumvishije. Igihe kimwe umuraba wateye umuhungu witwa Yosefu. Barahaguruka abahungu 10 baramugambanira. Bari miraba 10 kubita impande zose.
umunsi umwe amaze gusobanukirwa imbaraga ubwiru bwari mu miraba, umva ijambo yavuze mu Itangiriro 50:20. aravuga ngo ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yari yabyemeye mu nabi yanyu mu miraba yacuriwe kuzimu. Ariko Imana yashaka kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Imiraba ibereyeho gukiza abantu benshi urupfu. Iyo Satani ayicura Imana ikabyemera, abazi ko akurangije. Ariko Imana ibifite mu bwiru bwayo ko ari ingazi yawe izatuma ukiza abantu benshi. Ariko ndavugana n'abanyumva iki gitondo, mfite amagambo y'ihumura akomeye abwira umukobwa n'umuhungu, umupapa n'umumama unkurikira n'uzankurikira hakurya hanyuma y'iki gihe. Imiraba nikagutera ubwoba, imiraba ikuvana kwa so aho amasezerano yaguze bayakwandikiyemo. Ariko ndavugana n'abanyumva, umuraba uhora uhetse ubwiza, uhora uhetse ubwiru, nubwo ubabaza ariko urihutisha. Ariko muzinzi imyaka byagiye gufata Yosefu kugira ngo ave mu gikoni agera kubona umwami, ariko umuraba wamukuye mu gikoni ko atari yagikwiriye, umujugunya muri salo y'umwami. Ariko ndavugana n'abantu, ikibazo mfite ni iki: kuri mu muraba ukaba warakujugunya mu gikoni cya Potifa, waranyuzwe, wariyakiriye, wagezeyo. Hari igihe umuntu yitwara nk'uwagezeyo ataragerayo. Hari abantu banyurwa n'igikoni cya Potifa kuko arya ku murete wa Potifa akagira ngo yagezeyo, kuko agera mu cyumba cyagira favere mu bandi bakozi mu rugo rwa Potifa akagira ngo. Ariko nkunda Yosefu, nango yigeze anyurwa n'igikoni cya Potifa, ndetse nango yanyuzwe n'uburiri bwa Potifa. Ariko yarategereje icyo Imana yamushizemo kitajya bamujugunye mu mwobo gisigara gihagaze, bamujugunya mu gikoni gisigara gihagaze. Umuba we nango wigeze wemera kugwa. Bamugeze no mu buriri bwa Potifa, muka Potifa ashatse kumuhirika, yanga guhirima kuko umuba wawe ukomeje guhagarara. Nasengera umuntu nkurikira, umuba wawe ntukagwe kubera ko wageze kwa Potifa. Ariko ndavugana n'umuntu, ntukemere ko umuba wawe urambikwa ku buriri bwa Potifa, nurambikwa buguye. No, Yesu ashimwe. Satani nakagushuke, nuragerayo ubwiza bwe ntiburagaragara. Isi n'ibiyirimo bifite amatsiko yo guhishurwa kw'abana b'Imana. Ihangane, igitondo kiraje. Lakatabayande rebrede bagazota. Ubwo bukene nango buguhitana, ubwo bushomere nango buguhitana, ubwo guterwa kadobo muri fiançailles nango biguhitana. Ihangane, umuba nukubitwe hasi. Yesu ashimwe, haleluya. Ihangane kuko hari igitondo. Umva ijambo Yobu yavuze, umuntu napfa azongera kubaho. Naba nihanganiye iminsi y'intambara yanjye yose, negereje igihe cyanjye cyo kurekurwa. Iyo miraba izakurekura, iraje kukurekura. Hari igihe cyo kurekurwa, hari n'igihe cy'imiraba gukubita. Ariko ikizi iyi miraba ihagaze, abari mu bituro by'abagadaleni bakwikubita imbere. Iyi miraba ihagaze, utahana uruhanga rwa Goliyati mu ntoki. Iyi miraba ihagaze, Yosefu baramwogosha agasa neza, akambara iyindi kanzu, akicarana n'umwami hamwe muri protocole royale, bakadiskita, agategwa amatwi, akumva, agahabwa agaciro, agahabwa n'intebe se aticayeho. Ariko ndavugana n'umuntu iki gitondo, ndabaza umuntu wabunyumva neza. Mfite ikibazo yuko abantu bankurikira basa nkaho imirabi babuza kumva. Nicyo kintu cyantera agahinda cyonyine.
ibanga ryo gusohoka mu miraba ya mbere ni ukwihangana, ntacyo uri bube. Bibiliya ivuga ngo abategereza Uwiteka basubizwamo integeje. Abategereza Uwiteka, vuga ngo abategereza, vuga abategereza Uwiteka, abategereje Uwiteka, abategereje Uwiteka. Ntabwo ushobora gutsinda udafite attitude yo gutegereza. Ni ikimenyetso cyo kwizera. Ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo integeje, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ni bande? Ni abategereza. Mu bihe nk'ibi ntukashake kuva mu bwato ngo wirohe mu mazi, bigusaba gutegereza igihe cyo kurekurwa n'umuraba. Oh no. Ariko hari abantu banyumva, hari abantu banyumva, ndabaza, hari abantu baba banyumva. Iyo unaniwe gutegereza wiroha mu nyanja ikakurya, ariko iyo wihanganiye mu bwato urambuka ugera ku nkombe. Hari n'igihe umuraba gusunika kujyana mu nkombe. Ndabyibuka igihe nazaga mu gisirikare, genda ngo naciye ku mupaka, naciye mu mazi saa 7 z'ijoro, narayoze hariya muri Rusizi. Nango nari nzi koga cyane. Rusizi twafungaga amashashe gutyo, ugafata ikidomoro ukakirambararaho kikagusunika uko amazi akubita kugeza ku nkombe, ukambuka ukambaruka. Ariko ndavugana n'umuntu muri iki gitondo, ageze yagumayo, baramutegereza baramubura. Bageze basanga Aroni, bavuga ngo wa mugabo twamutegereje aratinze, turemere ikigirwamana kitujya imbere n'igishaka kidusubize muri Egiputa, twe kugwa muri ubuta, watuzanye arabuze. Babuze kwihangana, biremere ikimasa, babyemeza Aroni, ikimasa kibatera kugwa mu nyanja. Ndashaka kubwira umuntu ngo wihanganire mu nyanja, wicaye mu bwato, uwo muraba uraza kugeza ku nkombe wambuke, kandi ibyo wari utegereje biragusangaho. Ariko ndavugana n'abantu, shatse nanasoze rega, message yagiye. Goliath yari umuraba, nabivuze. Na Lazaro yabaye umuraba wa Yesu. Ajya dukanga ngo ajya azura abantu, uyu maze 4 mumva. Ariko nango bari bazi ko ari umuraba ugiye kumuha izina ritandukanye n'amazina yigeze. Bavuga ngo ajya azura abagipfa, ariko iminsi 4 wari umuraba we. Bibiliya ivuga ngo ajya hakurya, agumayo. Yohana ibice 10, agumayo umurongo wa 40. Aracyaginga, agumayo. Lazaro araremba, agumayo. Araremba, agumayo. Arapfa, agumayo. Barashingura, agaruka mu muraba akiri mu bwato, ategeka Lazaro arasohoka. Abantu bose baratanga, nabanze kumwizera baramwizera. Nenda kuvugana n'umuntu soza. Urabona kubwiriza kuri bene hano hantu yutinze cyane, abantu bakuraho telefone, n'ubundi imibare ndabona yatangiye kugabanuka. Reka nsoze mvuga gutya, reka nsoze mvuga gutya. Hari ubwira mu muraba, igihe cyose ubonye imiraba ibaye myinshi, menya ngo uri hafi y'inkombe, menya ngo uri hafi y'igitangaza. Ndabyumva muri je, ndi hafi y'igitangaza, ndi hafi y'igitangaza cy'ibihugu n'amahanga. Iyo unyeganyereje hano, Imana ibikuha hakurya. Ndumva hakurya hahumura. Ndumva hakurya hahumura. Ndumva ibihugu bimumurira. Ndumva imigabane ihumura. Ndumva imisozi ihumura. Ndumva imisozi ihumurirwa na Mount Olive. Ndumva imigabane ihumurirwa na Mount Olive. Ndumva ibifuzo n'amahanga biza bisanga Mount Olive. Ndumva gutabarwa kuboneka. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyi miraba birimo ibanga. Muri iyi miraba ndabona inzira z'Imana. Yandelebre de bagazota. Reka nsoze. Birashoboka kuri guca miraba y'ubukene. Ndashaka kubwira ngo uri hafi yo gutunga.
uri miraba y'inzara ibaye nyinshi, na yindi nkuru message iravuga nabi, uri hafi yo kugaburira benshi. Iyo miraba ifite message n'ubwiru. Haleluya. Reka nsenge. Uzirikana ibintu bitatu. Icyambere, ntugasohoke mu bwato ngo wikubite mu mazi uri hafi yo kwambuka. Uburi bwamuka Potifa nibuka kuryohere, kubera ko uburiri bwawe nango buzasa n'ubwa Potifa, buraburenze. Intebe yawe izaruta iya Potifa ni wihanga. Amateka yawe arakomeye kandi araremereye. Inzira zawe nizigarukira hafi. Komera mu bwato nturekure. Wowe usenga nturekure. Wamuvuga butumwa nturekure. Wowe wafashaga nturekure. Wowe washyigikiraga umurimo nturekure. Imirimo wakoraga wongere uyikore cyane muri iki gihe. Uwatangaga yongere atange cyane. Usenga yongere asenge cyane. Uvuga ubutumwa yongere avuga ubutumwa cyane. Kubera ko turi hafi yo kwambuka. Imiragaba n'ubwiru bukwereka ikuva hakuno tugera hakurya. Ndasenga nsoza. Mana ya Abrahamu wamaya ya magambo, ndasengera mwene data unkurikira aka kanya. Imiraba cyamo, imiraba tureba nk'itorero ni ikimenyetso cy'ububyutse twari dutegereje bugiye gusohora. Ni ikimenyetso cy'ubutabazi bukomeye buza butwegera. Ni ikimenyetso cyo kuvangura ibidakwiriye n'ibikwiriye kugira ngo haboneke itandukaniro. Ni ikimenyetso cy'ubutabazi bwawe. Ni ikimenyetso cyo guhindura amateka ya benshi. Ndambuye ikiganza natura umugisha kubanyegereza, kubankurikira papa, kugira ngo asukeho ubuntu bwo gutegereza, bwo guhagarara, bwo gukomera, bwo kwambuka, bwo kugera hakurya, bwo kubona ibyo amaso atarabona, amatwi atarumva, ibitaragera umutima w'umuntu. Mana nyemerera isi ifite amatsiko yongera ibone guhishurwa kwa Bwana mu izina rya Yesu. Nguhaye icyubahiro ngushize hejuru. Urakoze data, urakoze mwuka wera w'Imana, ngushize hejuru mu izina rya Yesu Kristo mwami wanjye ndasenze. Amen, amen. Imana ibamere umugisha. Mugume mu bwato, mukomeze gukora ibyo gukiranuka mwizeye, kuko ibihe bigaragara yuko turi hafi yo kugera ku ngombe. Uzabona ibyo washakaga bigusaba gusa, ntabwo uzajya kubishaka, ariko bije bigushaka. Ntuzabyirukanka inyuma, ahubwo bizakwirukanka inyuma. Mu izina rya Yesu ndasenze. Amen, amen. Shalom.